Bisa disuruh video kak. Bisa suruh video. Bang Iru apa bang? Popeye 274. Masih.
3 point. Biar skornya, kasihan skornya. Gue bilang skor aja. 32 foul. Two points. Rebound 35 foul. Two shot. Under 1 minute.
10 detik terakhir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sola. 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 Five, 27, 4. Set ball. Bentar-bentar dimatiin. Itulah. 3 points. Saya enak pegang ini. Kau suruh pegang waktu. Kau hilang. Gak enak kali pegang ini. Kita nangkapnya di HP. Bang, nggak ada itu. Bang. Ball in. Bang, nggak ada ininya pun, Bang. Bang. Rebound 17. Bang Ade. Bang Ade. Substitution. Bang Ade. Nggak ada dapat HP gitu. Bang Ade. Nomor 6 Popeye memasuki lapangan. Kalau one shot dia kalau dapat skor tapi boleh masuk dia cuma dapat satu bonus tembakan. Kalau nggak masuk tapi dia lagi posisi. Two points. Jangan. Nih. Video nih, lagi video. Lagi video soalnya. Tak video orang. Anjing.
netral kau kameramen. Di sini netral juga, jangan ada serang-serang nanti. Rebound 35 4 2 shot. Time out, rebound. Mati ini gini. Cerita boleh sih Pak. Ada seorang pemuda basket terlalu jago. Tapi dalam bidang universitas, jangan ditanya. Arsat namanya. Popeye 27 4 sebol. Two points. Netral sol. 3 points. Under 2 minutes. Under 1 minute. Orang tua ada.
terakhir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Two shot. Rebound, two shot. Handsport bang, handsport. Dua free throw untuk rebound. 1. Tembakan terakhir. Nice. Bola ribuan bang. Gara-gara abang nih nggak nampak. Ganti baju terus. Bang, baterai lemah nih bang. Substitution. 23 rebound for trouble. Oke, Pulki. Nice. Oke, yuk.
27 Popeye, full treble.